manipur haibase akoi sagi kunthra mangaga punna hanadigi akoi harau tamna nuksi na koi mem punna koi hingner mani ngasidi akoi meti nongsai do chi de le hore akoi the meti chief minister or akoi meti minister wahi leite manipur ki chief minister ni kashuli taba tin kangi group I said tin kangi group chin kuki jugi jo group makoi sina tausalak pasi sum henjalak pasi mase Mr. Biren gi mai matam gi wan na te alone mase mamang gi chehi kunthra ni phu yang gai digi kangka dil lin loriga madu lin na se mi chin ngani haina thamam se jai mamang da palamba lenga ke makok mayamna adu mingu de chik pata natana mangu de chik ne habe se mamang de palamba lenga ki makok mayam maximum se ayam chehi kuin palamba se bai par chu ba congress popular robin congress matam kuin palam yam makoi matam le se yam shoi gi makoi gi shoi gi odi mathang lakna haji se shoi bi dum yauri shoi de bakna se yaw bunatya but will to do haibe wahi am lei surbala law haibe se Indian gi panel court ngasi Bharatiya Nyay Sanghita Bharatiya Nyay Nagarik Sanghita chingba khopra moino ondok onjen na tauri punama se nyay nate anyay haibe do aran mathabaki law ase masigi criminal procedure court Indian evidence act Indian penal court mama idele punama se loina nyay se achumba puthok poi to mono onthoye certain section certain clause phai adu masi nyay se oidana anyay natta bagi law se akhode enforce tawre masigi daitto pugudaba se Manipur government surely Manipur praja mem koi surely Manipur government surely have the praja koi kari shon gade praja da khudi pithok piro akoi thingnagi makoi ga adegi opposition party mem su leiri Manipur praja is opposition parties jauna lo ni challabane don't find fault only the present government achi matang siga Mr. Biren as long as he continues let him continue manang amdre matana dum to kini matam mama mai shu lakani adu nakoi di opposition parties and Manipur praja me khoi mem pun da sungya jadde shesos mem jamang rem no tokto ama kaktang mulei si makok poina moi makha da thawak tawsi akhoi lising sheso lebe se khoi ta ba se khoi su ware CTU adigi leriba kholiba makhoi gi koi ITLA mohi lady kholi pun se mohi de amani khaktali mohi de mawa se amana haibida amana loini illi akhoi di amno why aduni am why government so no patho government so you cannot remain silent ai khangi government of India ki makha the under the whip government of India ne chain kallaga asnari oja phuru no yare Delhi da phubi no oja ai tawjare ga ne chatlaga lakpai phim da tawgunam no patho pata who is COTU who is ITLM nakoi chin kuki jo nakoi 1951 da lakpa punama nakoi se pharaga nakoi se deportation tawdon Bharat Sarkar taw nakoi ni main nakoi ni namit usalga tahulli punama se nakoi ni Bharat Sarkar nakoi ni yeng da ba nakoi ni namit usan ba nakoi na sum min ngang matasan raga mogi scheduled tribe or scheduled caste and no khaiduk pi no kotna tawraga makoi se khwaidi gi janjati pichra hoya bar kahijal laktana ka nakoi na tawdana akoi siri sargar ka khrabo nakoi na Manipur da nakoi na kari sambit patra ka bo no pama mahana former MP urmi hanakta makka gidre Manipur tamakta mangode pi han tai Manipur phajana loisalu khochelu haina wow wonderful he may be second prime minister of India adu prime minister home minister kanawa minister amati indina laga tawdu no la su kadu dege no meaning at all akoi yamna phajaba bangali wahim leine huran matung da khoi mairin ba haibe chor palale buddhi bare haibe do huran mudnoni chelhun daraga noi du huran chelhun batan te noi kapu kholu tawlaga no tumin no noi kiem da hanjalo kana khani army ne Assam Rifle paramilitary force CAPF lady punama se Bharat Sarkar gi makoi order jaudun kari tawgudege ne ngashi was Assam Rifle ne inactive oidiba ngashi was the army gi who claims that we are acting like the army who can confront with the Jammu and Kashmir Ladakh the China thanagani ate country thanagani क्या हो गया अभी आर्मी आपको क्या कहा गया आपको आर्मी क्या आदेश दिया गया आर्मी ऊपर से क्या हुक्म आए तो तब हम करेंगे काम हाई न लेबर अदुदा कोई खंगदे तौरी पुनमक असे कशुले तब COTU मौसम पानी इंदो चगदमने
LMG na mo ne tawreiba akhoi liang mai naga council a part of the UNC makoi naga tawri hairi ba se chummi tawang thoi mase masing sai gi kang khad lin loriga naga community nakhoi chitabam thoi nakhoi chahi uma makhai matung da tan se namil pang thoi Manipur does not belong to you mane naga community I have my due regard for you. You have a strong determination and a strong decision, you can take it. But you are too late. No, tribal community among Uramajai. Akoi the show, Akoi have a Manipur government. Don't you belong to Manipur government? Don't you belong to the Manipur Akoi Yichahi Lishing and Yapuadiki, Nakoi Yakoi Tanabo Yatrabo, Noko indigenous, we have a Prithibi the Loan Kangam. Nagaga Metay Day. Akoi Chin Kuki Jo 1951 Matung the Lakperson, we don't treat them, they're terrorists. They be arrested, they be deported without any hindrance, without any hazel. Upon Balitan Mokoi Hana Togudabnim. A simple Motogudi Pulamose, Moko the Pre Tabase, Naga community with due respect. No way can Tangman Gerenoke, my mid Pangba. Because Manipur belongs to you. We never claim that this belongs to Manipuri, this belongs to a committee. No, there's no such word. Manipur belongs to every section of people. Tribal community, Nako the P 371C and ADC. There's so many other clauses, so many facilities, so many power P. Execute to the how far it is. We do not know. Local MLAs, ministers, you should rise up and ask the Manipur government why you haven't implemented them. But this chin cookie, Joe terrorist nam. LNG na look in Harry Bess. We fully endorse. Not that chin cookie Joe na mite memhale, mite in chin cookie Joe the Mona Mukamadi reply period. Highway wanate. We do not want anybody should to feel that should consider Manipur belongs to Kangpokwe Tamaktani, Ukrulai Tamaktani, Shingjimei Tamaktani, ثوبالي Tamaktani, Moirangaitan. No, there is no such word. Manipur ki every place, every nook and corner, hill khangde, valley khangde, plain khangde, everyone must have a right and has a right. Ashe koi jana chapmeni dam. She would you Hanjali say, LNG, I salute you. You have given a befitting reply. It is a challenge to the authority. Biren Singh is he a cookie. Biren Singh is a Joe. Biren Singh is a Chin, Biren Singh is a Meitei, Biren Singh is a Tangkhul, Biren Singh is a LNG, Biren Singh is a Kabui, Biren Singh is a Bengali, he is a Tamil, Punjabi, Manipur, every section Puram ki mani mako. Adun mangodapan na pi means challenge. It's a challenge to authority. But government of India nakon satin se pe makhallaga. मुझसे नोई न करना थम्बगुम तोबा और तौरी बस how long भारत सरकार आप इस किस्म का हरकत आप करेंगे भारत सरकार हाई बेतन न्याय दीजिए अन्याय मत कीजिए अब ये भारतीय न्याय संहिता उठा दीजिए भारतीय अन्याय संहिता है बेतो चन्न भाई यादव अन्याय दुदुदुनी होई तौरी बस we are not happy भारत सरकार on you state sigi manung da chief minister amane anywhere any place amda chathokashin tawba easily access tawba yar ha base mita sengna maram jadam ni simai thamjage adana akoi gi territory se completely oina moina occupy se tawrakanda dominate tawrabra haiba possible e madam dis moina chawna panba ward se akoi gi trespass tawba yaro heba ward se palle heba tare babu ana swai se moina yamna akoi gi completely akoi under control the areas akoi na purana dominate tawre haiba gi potu ingito chapchana ta abra yamna haiba tare moina legal position ama yamna kanna lokhala abra swai sida sigi moigi kanosi akoina kamain diko to we babun kamain thambini surbala mase akoini shoyi bane India is a democratic country or panina world largest democratic country very high than we claim at a democracy se bhai phatabana not like United States or like other developed countries to mananatti Akoi the freedom, I will say too much. Akoi so-called downtrodden people, kahijal ladanaka, scheduled tribe or scheduled caste or janjati or aduada pagai, hajan puna musiga. Moigi tamakta criminal procedure code, adumoi tamakta Indian penal code, tongan mukthamia. Any scheduled caste or scheduled tribe on a karima crime, tarumba tarabadi marks immediately makut punba yataba. Makse tongan gi mong da tongan ba mong da mapu treatment tauba khotpa hai ma segumba
makan hairu kariguna de moi se soto hoba group ni o soto hoba group tu nomai na kapa mi chama chatre ko mi lising mi chani yang gai chum hato to bi se ma se bharat sarkar na koi that same so called sovereignness and your consideration haidura masi tawri puni mase koi lainga no pa thopiro hajiti Manipur lengak akhoi shon na tobani we don't blame to the present government alone mamang na digi ngasai gi koi gi Myanmar digi lakpa group mayam sing koi gi unauthorized people 1951 ge matung digi lakpa illegal immigrants pon maksene migi policy program de kaino haide makoi gi jo country ama same gi ai min na sanction ai u pangi ahum lag ai Bangladesh da lermi Chittagong da lermi Kaptai da lermi Chandraguna da lermi Dhaka gi Dhan Mandi da lermi hotel Purubi do akoi leibhamni 3-star hotel am leibane de akoi Indian gi staff pun do loi lei koli even ai Chattogram da ai ubu phangi Chittagong da mohni tahuri ba adigi moina hill tracks area da tahuri ja ahum mari rak ai chatpada ubu de gi duty chappa ubu phangi makoi se leibham lekta da mafam punamak sigalo chaithoga policy program tarupase Samna chahi nipu yangi mamangdi masigi policy programs allal denga ge 1960s 86 ki dwai digi mamangdi horak mogi jo country amal leiba haibasi Rajiv Gandhi ka moi ga janabo khonabo porak pada santi ma program khon togi aduma shoi makti togi aduga ngasai wahi jo country madi akoi demand togani haida madi matam sama haigi orally Mr Lal Denga ma se koi UG gi koi diga achoba group ni akoi na ching da liba mi sing da phaida chamja banida khot banida moi da khar kai se akoi ngaksan si hai akoi gi kari hai ni mamang da phagi tawna hai nei da mi de amana ngau so amad ma phu da mai macha da phu da phu bi nang ka du na khanaru no ai mayam mamang di phai hai san ai cha du da ching da se phu da phu ba atai da phu ma se tor ai mi mamang da phai se utpa mi mamang da phai se utpade gi revenue department kana na tor mi manipur ge ya mami te ni purami lam pitho makana pitho mi mete guran mamayam ko minister oiramba adi ge ko research settlement office le puna mok se loine jiri da loine ta hol loine pungwa pai loine ta hori bane manipur se loine tang logi gi Imphal city manung da loine piri puna kana piri mi revenue minister mi tai atani loine pesa char non unauthorized non tor mani isai khong isana loine to bani aduna amabo su akoi se wangang da mahiba sumi akoi se sos on akoi lakpani but we will not speak like that nakoi akoi da thau tai roi gi tai roi we will speak with the truths akoi hai gani chin cookie john nakoi akoi strongly condemn tawdi whatsoever result happened to us we are not worried about that noin tawdi da lali aduna akoi na mukoi su khar chammi na loina popi de pitop ka punya te ja pare de moi tum ja tum taus na mami dum shal mama de chi kun tra ni bu jang mama num tong sum tong lak pe ithak ta ka khal ga khoi kok ta pham ga amang ga phaidar ko ni tawri se choeli be se akoi ni shohen mani kanana 371C tarumi nakhoi ne shohen man natra manipur ki cabinet colleagues nakhoi mem na line khallu badige ameti reaching ni la yu jate COTU dang si ngangi noala kana khan tribal unity puna mo ST karam mitin talab mo ilum chap of dum managini adu jo phatte do adu mai phatte tawri be puna masing challenge to the authority Manipur government Bharat Sarkar who is Bharat Sarkar nasagi state nan ngakadame there has a certain limitation right of private defense the 100 tagi 100 IPC 106 pause P right of private defense P puna say a mere man a simple citizen he has a right back to retaliate the Bharat Sarkar Manipur Sarkar the akoi challenge tawreba siga Manipur government akoi tumina libham thokprene moi yarakhi gani yar karam matam yarakhi dorige Minister ani MLA tara mokoi tara sini machin kuki jogi dreaded criminal digi henba policy program Manipur thugari punamak Manipur loin mai chusali punamak government of India ta chalga tawri punamak samakoi mi tarani they be arrested speaker what is your role we do not know the speaker amagi makhada legislative assembly amagi makhada I believe this 10 legislative assembly member magoi mi ani ministers jado what is their role Chehi Makai Nakoni free on the Tare, Government of India Nakoni as if no law is applied to them.
नो भाई तुम खाओ पियो ऐश करो लाख मंगा मंगा लाख तरह तरुक नोय लथो था खुदिंगी नोय तौनिंग मत तौरु मणिपुर थुगाई पुनी तो लेरु आई काय दरे लेरे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली से मै बिल्डिंग से दे थुगाई भी गनु चीन कुकी जो खरम जगे हाइब अखोय मेम ताके तो रीदरा I don't know what is the government policy, how long you are going to give a free rope to these people. These are the betrayer. Manipur Thugai no hono, but these people are the co-conspirator. They are the main architect. Mukui Emily Urwa the Muita Loom the later one. Government agencies no money lakta to why you are not coming, why you were late, why you shouldn't so explanation hangi. Ta Chahi Mama Kaimon is Sumaito Manipur Mahan but say Manipur government can don't lake. This is another question. Number 2. Bharat Sarkar ki makada ako say Labanati, Bharat Sarkar ako pun na hingmi na bani. There is no such act, such law that the Bharat Sarkar has to control. No emergency makun impose the we have no say to say, or president will impose the but you are a popular government, you are heading it, you are headed, whole people regard you. Nangin naran krishulite Mr. Binay, honorable chief minister akon hangchari nangin naran krishulite, you are doing well, we know. Opposition hiding but there is a certain limit for India government, central government tie up. I met many ministers, many chief ministers in the Northeast Council meeting or elsewhere. They uwa 15, 16, 20 years. You have to be vocal now, Chief Minister of Manipur. You have to bring it your points on behalf of the 35 community. Government of India, let the Prime Minister come, Home Minister come, or not. You are the international figure. We agree, Honorable Prime Minister. We agree, we salute you. Manipur के बारे अब कुछ नहीं अब. आप हमारे गार्जियन नहीं हो. आप हमारे माँ बाप नहीं हो. मिस्टर अमित शाह जी, अब भी सुनिए. अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है आप. आपका संतान को खून बहा रहे हैं. कौन करवा रहे हैं चीन कुकी जो? कौन है पर्दे के पीछे? उनको बंदूकधारियों को बंदूक जो पकड़ने दे रहे हैं, उनको जो नहीं पकड़ रहे हैं, उनको पर जो मनमानी जो करवाने देते हैं कनानत होली बसे भारत सरकार गिव रिप्लाई टू द मणिपुर पीपल. मधुना कोई भी सुमन चीफ मिनिस्टर अमो सुमन थ्रेटन तरोगा नंग जिरी द लाख पजारोय नंग चुरचानपुर द सरे को ये कंपोपुरी चट पजारोय एलएनजी ने तोरे से गुड बट इट्स टू लेट. It's too late. LNG, I request you. Nakoy Manipur have say it doesn't belong to you or not. It belongs to you first. You all Naga community. This is your state. You should come for. You should have come forward earlier. This is challenge name. Manipur ki chief minister challenge the minister Naga the challenge the whole community. Kuntra Mani the challenge name. How can you tolerate? Okay, Pabong. How can you tolerate? Manamaduna. Bharat Sarkar, enough is enough. Nakhone torbo policy program ko yamunne khangi. Your mindset is not clear. आपके विचार, आपका ये संहिता न्याय संहिता बिल्कुल नहीं. ये अन्याय संहिता है. तो भी कनो मेंग चंगु enough is enough. Manipur government, Manipur level legislature पुनः मग खुद लोना हंगचके Manipur लेगा का मानरगा कड़ी तो कुछ आगे है जो तो भी हो. हाई भी something आई थंग. Pabong हुजे कोई chief minister से चट पर यारोई चंग पर यारोई न थिंग रम दना chief minister भावो थिंग अब दना कनानो चंग मंगम गदुई से कनानो चंग पर यागदु भी है वो हंग से मलाई मतांग से दा कोई सेंटर न जब चाना एक्शन से लौखत लगा इंटरवेंट तो होता बता रहा गदी मकोई दी तालिबा मकोई की डिमांड से फंग भावो कनाम ते एक्सेस तो वो यारोई कनाम ते संसोक चंचन तो वो यारोई है पोच रेस्टेंट से तौरगा दुम लगी बता रहा गदी है वो हंग से मुझे दुगा सिलाक बता रहा गदी इवन न कोई की हुजिक थिंग दना कोतने एनी टाइम मोइन तनिंग मत मत तौरिबा नेशनल हाईवे सिंग दसुनी तोंगान तोंगान कोई की पोचे पुछलेबा पोलिबा सिंग कम्युनिटी एमटी चंग मया दना मपान दे पुछलेबा पोच लेदा कोई मी हाइबा तारे से डिपेंड तौरगा लेबे पोट हमसे लेनी साइ मतांग किदा मोगी डिमांड से फंगदे पबा कोई सिगुम पोसे दुम चथादना लेगिने हाइ तारगदी क्वेश्चन से दुम यामना दुम खलुरकने हाइना खंजे कमाइन थंबिनिंग पाबो सिरबला जम चुमयानी थमोय से सोई थमोय से चाई कपी थमोय से अखोय सु करिनो हाइदना कदाइदनो कोरे लेरिबसे करीनो तुमद करी थोगदगे मणिपुर हाइबे लेंगाक मणिपुर हाइबे लेपाक मणिपुर दे लेबे प्रजा मयाम संस कदाइदि चकनी का अखोय असुक तोन रबरने मिते नोंसाइन हाइबम हाय मणिपुर कम्युनिटी 34 कम्युनिटी पुनोते हंगचगे we have to jointly fight especially naga community ai kutlo न कोई हंगचगे
मसे अखोइना लान मनती मखोइना तौबनी रिफ्यूजी न लागा कोई मणिपुर से पूरा कैप्चर तौगे हाइदना तौरिबो से मसती कम्युनिटी सिंगसे मसे खंडबम थोई 1951 की मतुंग लाखप सिंगसे मखोइसे थून मसे मसे डिपोर्टेशन तौबी तौंते एनआरसी होय मतंग सी ए सु लाखीनी तौ मसी थूना पैकेट तब जाते तो मणिपुर गवर्नमेंट सु यामन शोनबा यामन कंसिडरेट ओइबा उसिलक्तब से मणिपुर का लेंगा अखोई नुआइते नी नखोई द दुख थी नंगांग खोटप से अखोई नुआइते अखोई थमोई द ता थिल्ली ने अखोई भारत सरकार से सुगम मणिपुर लेंगा ना कोई न प्रजा कोई न की लेब तारबदी मणिपुर है से मणिपुर की हिस्ट्री मणिपुर पुआरी से पूरा मुत्खरगनी मखोई न रॉन्ग नैरेटिव फेक नैरेटिव हाइजन न तौदना पृथ्वी से मथों का ओन अते अते कंट्रीज द तौब पुनमग से असिब मणिपुर लेंगा खनबीतरब्रो मणिपुर लेंगा every challenges comes before you now you have to face it Manipur government chumi ai marup panelists na haibire puram I appreciate makoi gi mina chin ku ki jogi mena towning ta towna Manipur se thugai na to busga Manipur government silent adongi compulsion adongi ngang jata ba to jata ba Bharat Sarkar degi who is Bharat Sarkar Manipur lenga kai hingchage who is Bharat Sarkar Ege 𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟 chief minister ni I don't know Mr. Biren so closely my memchal chakam thau sunateo why should I go he requested me to do some good things for the neighboring state I did it that the let the honorable chief minister Biren Singh you ask anybody I did it I could go and bring the chief minister of the Nagaland bring here as per his desire I went again we had accompanied him to Nagaland Manipur के मारम द मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने हाइबदे चीफ मिनिस्टर निपान गनु द कया फजन नागालैंड ओकना खोतना तोगी अदु मानी इज्जत थम पामे अखोइन हंगली चीफ मिनिस्टर कुइन पालू पान गनु हाइबनते अदु अदोम द इकाय पिरकपस अखोइ से थांग मंगमदे ngasi nupa thokpi betai kariuma central government is against you whatever because of their action because of their inaction because of their ill feeling toning mata tawba khopa jaba sib kayam kuin khoi khang de ge akhoi nupa thokpa dai Manipur government request tawjage government of India I am not talking anything makoi de akoi bu masi loisan base mi lising amarom ka hal laga lore akom da dhup barti tha ba gi sarat ta khoi gi poyeng jeng ba lakpa dum lakadori bin not now Manipur lenga gyan tabyo government Manipur na tawi do se Army ne yengbitre Assam Rifle paramilitary su yengbitre CAPF su yengbitre adu dia khoi gi leriba meti punamak or sagai punamak leri se nongmai loine pi batai you must distribute arms and ammunition to defend ourselves we have no faith on the government of India we have no faith of the security agencies of the government of India because of your inaction because of your Mia Bibi Raji to kya karega kaji hai na to budumaina adu ko yaroi majuma tobi adi government na mase ko ye order pi batan jate any ama order pi batan jada hajikte Bharat Sarkar ki approval matam puna lobi gano right of private defense aina sai aina hajikre 96 section in penal code 106 the P was any citizen I shigadore haibatar nomin kapakadore thana tingidore haidi I thanta paibakang any other mangudhana janjan but that comes within the ambit within the purview of the right of private defense a citizen amada adoidi haji Manipur government you are being assaulted you are being insulted you are being humiliated adoidi nupa thopiro Bharat Sarkar ga mari lainaba but that comes later on aduna tawriba chin ko ki jona siu to you ngaran tagi lakpa mio singsin usitana babu parada moi phamge tawbani ne Mr. Biren sab tabi honorable chief minister adum bu lokthoga moi phamge tawbani ne adu praja khoi men phaman ngadur mo khoi bu who are these people they be arrested they be deported they be punished hai bese me thamjige adigi aman apilam ta ga tawjigi hi naga community punamak Manipur da leriba community punamak at this crucial juncture akoi punna koi charo maro mamang di che lising kaya digi puari di akoi hominerak pani you are not new to it this state belongs to you you shed blood
for the Manipur state to protect the Manipur country, earth soil. Meeting along nate you all. Chin cookie joding and nanta lakta ngairi, Makoi Punamusako Tengnasi, Moi Watasunate. Anybody who challenged the Manipur give state the challenge Toropa. Asi equivalent face dominacy Naga community ate community torobasu whole community lon chaminasi let us face it and no koi lone khangi bani kanala lali chumi haibase let us bring it to the justice by deporting this 1951 matungda lakpa puna maksta the scheduled tribe ki certificate ka Mr. 𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟 52 ka loine chin ko ki jo lakpa puna all over world de lakpa da Manipur di ST pigine base naga community chino puna mag na koi sharuk to 99% se loine lo hega makoi na loine chathok tana loine tawli puna se na koi bu gyan tamina shimi hai request thamjike